дебата која што е насловена постојат ли услови за непосредна демократија, само мал информација во однос променета редоследот на агендата поради временските непогоди, но најважно од се е дека нашите гости се тука и можеме да дебатираме за искуствата во регионот, поточно искуствата во Хрватска, како на нормативно рамниште, односно законодавството за непосредната демократија, односно за референдумите, за референдумот на државно и на регионално и на локално ниво во Хрватска, така и за една иницијатива која што е во тек во Хрватска. Не ги даваме нашите автопати, се мисли на давање на автопатите во Хрватска под концесија. Наши денешни гости се Драган Зелич, извршен директор на хрватската организација ГОНГ, која што веројатно, доколку ги следите изборните процеси во Хрватска, е една од организациите кои што веќе 15 години ги следат, ги посматраат изборите во Хрватска. И вториот гостин е Теодор Целаковски од граѓанската иницијатива Не ги даваме нашите автопати. Јас да ви се представам, јас сум Александар Спасов, асистент на правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Кога се договаравме со Наде во однос на структурата на сега изменетата програма, односно изменетата презентација, размислувавме дали прво да одиме со нормативното уредување, значи како е уреден законски референдумот во Хрватска, односно кои промени од стекнувањето на независност, односно плурализмот ги претрпела легислативата, па потоа да одиме со конкретната иницијатива или пак да идеме обратно. Јас сепак би предложил прво да идеме со законот за референдум, а потоа да идеме со излагањето на Теодор во однос на актуелната иницијатива за автопатите. Драган Зелич има подготвено мала презентација, референдумот во Хрватска, проблеми и предлози за подобрување, а потоа настапува Тео со нивната конкретна иницијатива. Повеле. Окей, супер. Lijep pozdrav svima i hvala na pozivu. Ujedno isprike na kašnjenju, ali evo bila je viša sila kako su nam rekli, dakle magla kao što vidite, tako da smo uspjeli evo sletjeti u Prištinu. Dobro, ajmo mi na naš posao. Ja ću vam ukratko samo izložiti kakvo je stanje pravnog okvira s referendumom u Hrvatskoj, dakle kakvo je sadašnje stanje. U tijeku su izmjene zakona o referendumu i neki prijedlozi koje smo mi davali kada su bile ustavne promjene, ali ti prijedlozi nisu prošli jer nisu se dogodile ustavne promjene. Naime, u Hrvatskoj je referendum reguliran Ustavom i zakonom. Ustavom su regulirane one, ja bih rekao, najvažnije stvari, a to je broj potpisa koliko je potrebno prikupiti na državnom referendumu i kvorum koji je bio. Možda ste pratili situaciju u Hrvatskoj, mi imamo, neki kažu, poplavu referenduma u zadnje vrijeme. To možemo možda pripisati i buđenju nekakve građanske svijesti, ali tu treba imati na umu i nova pravila igre. Naime, pred ulazak u Europsku uniju 2010. Hrvatska je izmijenila Ustav i u pogledu referenduma, jer su se naše političke elite bojale da nam neće uspjeti referendum. Jer naime, mi smo imali odredbu da na referendum mora izaći, kao što vidite, 50% plus jedan birač. U Hrvatskoj imamo i dalje mali problema s brojem birača, iako imaju određena poboljšanja, ali dakle, pribojalo se političke elite da to neće proći i one su jednostavno ukinule tu kvotu. I sad, dakle, na referendum može izaći 10 ljudi da referendum uspije. I to nam se dogodilo, dakle, u Hrvatskoj, nije baš 10 ljudi, ali u Hrvatskoj je promijenjen ustav, dakle, bio je referendum o istospolnim zajednicama, dakle, o braku između, dakle, to je na inicijativu gospođe Markić. No dobro, ajmo se vratiti na ova pravila igre kao što sam stavio. U Hrvatskoj, sukladno Ustavu u članku 1. već se kaže, dakle, da
dakle, narod, građani ostvaruju vlast kroz svoje predstavnike, ali i kroz neposredno odlučivanje. Dakle, izravna demokracija je na neki način u vrhu odmah upisana kao jedna od glavnih odrednica gdje, dakle, građani mogu ostvariti dakle, nekakve svoje inicijative i postaviti, odlučivati, a ne samo, dakle, da putem svojih predstavnika odlučuju. Što se tiče, dakle, imamo, dakle, državni i lokalni referendum. Državni referendum se raspisuje, Hrvatski sabor ga raspisuje, ali isto tako predsjednik Republike može uz supotpis predsjednika vlade raspisati referendum. Dakle, mora se dogovoriti s premijerom, ali ja ću se danas više skoncentrirati na referendum građanske inicijative. I na lokalnom referendumu, dakle, predstavničko tijelo, dakle, općinska i gradska vijeća i županijske skupštine mogu također raspisati referendum, ali i građani. Kao što vidite, u Hrvatskoj, kako biste pokrenuli referendum građanske inicijative, potrebno je prikupiti 10% potpisa. Dakle, nije, ako sam dobro shvatio, kao u Makedoniji gdje imate fiksnu brojku, nego mi imamo ovaj postotak. Pa onda stalno su, evo, natezanje koliko to iznosi 10% birača i upravo je naš Ustavni sud prije 2-3 dana donio jednu važnu odluku u kojoj je utvrdio, dakle, koliko se to birača radi. Dakle, tu se radi negdje oko 400.000 birača, 400.050, to je 10%, dakle, 10% od ukupnog broja i dakle to je potreban broj za referendum i kao što vidite to je vrlo teško skupiti. Rok je 15 dana, dakle, za prikupljanje potpisa na državnom referendumu. I kao što vidite, dakle, u roku od 15 dana vi trebate prikupiti 400.000 potpisa. I evo tu je kolega Teo koji će govoriti o referendumu gdje je i GONG također sudjelovao, ali Teo je bio jedan od istaknutih figura u toj inicijativi. I dakle, u Hrvatskoj ja bih rekao da jedino sindikati i udruge zajedno, evo to se pokazalo, mogu skupiti toliki broj potpisa na jednoj strani i na drugoj strani katolička crkva, dakle inicijative koje su poduprte od katoličke crkve koja je vrlo jaka i utjecajna i možda nekih desnih stranaka poput HDZ-a zajedno, dakle oni mogu progurati, dakle skupiti toliki broj potpisa. Što se tiče lokalnih referenduma, tu je situacija, ja bih rekao, još gora. Potrebno je skupiti 20% potpisa, ali možda ne zbog tog razloga, nego što je na državnoj razini, dakle, ukinut taj kvorum, ali na lokalnom je ostao. Dakle, i dalje treba 50% plus 1. Ono što je problem u Hrvatskoj, dakle, kad skupite sve to, ta odluka vrijedi godinu dana na referendumu. Dakle, nakon godinu dana vlast može promijeniti tu odluku. Naravno, sve politički, koliko je tu uopće umjesno da mijenjate nakon godinu dana ono što su birači izglasali, posebno na njihovu inicijativu. I imamo institut opoziva, to nije lokalni referendum, ali je slično, to je uvedeno nedavno. Dakle, mi imamo izravno izabrane gradonačelnike, to je recall, imamo izravno izabrane gradonačelnike, načelnike općina i župane i građani imaju pravo pokrenuti opoziv. Trebaju skupiti 20% potpisa, a opoziv je valjan ukoliko je za njega bilo, dakle, glasalo 1/3 birača. Dakle, da je reklo za, pod uvjetom da je ta 1/3 čini većinu, naravno, oni koji su izašli. Dakle, nema onog kvoruma odaziva, nego ima ovaj kvorum potvrđivanja, ja bih rekao. Prošle godine naš premijer je, dakle, pokrenuo jednu inicijativu oko ustavnih promjena u slučaju ovog takozvanog Lex Perkovića, dakle izručenja ovog gospodina Perkovića, da sad ne ulazimo u to, i zato je bilo potrebno promijeniti Ustav i kad se već otvorila prilika za promjenom Ustava, mi smo, GONG, Pravo na grad, Teo, ekipa i sindikati iznijeli jedan svoj prijedlog promjena pravnog okvira za referendum. Gurali smo to i, nažalost, ustavne promjene su propale, nije došlo do tog, iako je to još na dnevnom redu praktički, recimo formalno, na dnevnom redu Sabora. Pitanje kada će to oživjeti. Možda ćete vidjeti da su neke stvari čak slične kao u Makedoniji, dakle, neke odrednice koje smo stavljali. Mi smo predlagali, dakle, da se
uvede fiksna brojka potrebnih potpisa, to je oko 200.000 potpisa. Dakle, u Hrvatskoj imamo oko 4 milijuna birača, kao što ste vidjeli. Mi smo predlagali da to bude 45 dana za prikupljanje potpisa rok i da se odrede lokacije na kojima se ne smiju prikupljati potpisi, poput javnih ustanova, dakle škola, bolnica ili vjerskih objekata, što je vrlo popularno u Hrvatskoj. I ono što je bitno je da se definiraju pitanja o kojima se ne može odlučivati na referendumu. To jest, možda je grubo reći ne može se odlučivati, nego pitanja o kojima se ne odlučuje ako bi se ona ugrozila određene stvari, pa poput ljudskih prava, prava manjina, poreza, imenovanja u nadležnosti Sabora. Mislim da je to u Makedoniji isto slično. I ono što smo predlagali je dakle da građanske inicijative ne moraju prikupljati odmah 200.000 potpisa, nego da prikupe određeni broj, primjerice 10.000 potpisa i da onda s tim nekakvim predkorakom idu na Ustavni sud, kako bi Ustavni sud rekao da li može ići to ili ne može ići, dakle da mu da zeleno ili crveno svjetlo, pa da onda bez veze ne skupljate 200.000 potpisa. Dakle, u Hrvatskoj mi skupimo potpise i onda to predate Hrvatskom saboru i onda Sabor ima pravo to poslati na Ustavni sud, na ocjenu ustavnosti. Dakle, vi prikupite, 500.000 potpisa, Hrvatski sabor kaže, dakle, političari kažu nisu za to, pošalju na Ustavni sud i onda vam Ustavni sud kaže, pa to vam nije u skladu s Ustavom. Dakle, onda ste bez veze prikupljali potpise. I to smo isto, dakle, predlagali da se uvede taj neki predkorak. Umjesto ovih kvota izlaznosti, dakle, mi sad nemamo nikakve kvote na državnom referendumu. Mi smo predložili ove kvote potvrđivanja takozvane i onda smo razdijelili po vrstama referenduma, da li se radi, o referendumu za promjenu Ustava, gdje smo bili, dosta strogi, 50% plus 1 od ukupnog broja birača, ili da li se tu radi o organskih zakona ili o običnih zakona, lokalnih referenduma, dakle tu smo predlagali 25% plus 1, da bude za ili protiv, naravno pod uvjetom da to čini tu većinu. Vidjet ćete, možda neki od vas već znaju, da Venecijanska komisija, dakle preporuke Venecijanske komisije idu u pravcu ukidanja bilo kakvih kvota. Međutim, bar naše stajalište u GONG-u je, dakle, u prilikama gdje još nemamo razvijenu demokratsku političku kulturu i od strane građana i od strane političkih elita, mislimo da bi bilo dobro uvesti bar nekakve kvote koje ne bi bile prestroge. I ono što smo predlagali je da se odluka na referendumu može mijenjati samo novom odlukom na referendumu, takozvani paralelizam procedura, to vam isto poznato. I ono što je važno je, dakle, pored ovih nekakvih pravnih elemenata, detaljno regulirati kampanju referendumsku. Financiranje kampanje i medijsko predstavljanje. Mislim, mi smo imali taj referendum o braku, takozvani referendum o braku, gdje mi uopće javnost ne zna koliko je koštala ta kampanja. Dakle, nikakvih izvještaja nije bilo. Dakle, vi možete praktički s nekoliko milijuna kuna, eura ili denara uveženih ili domaćeg novca promijeniti Ustav praktički. Dakle, tu u Hrvatskoj nema nikakve regulative po tom pitanju, ni po pitanju medijskih pravila praćenja referenduma. Mi smo donijeli smo dosta dobar zakon o financiranju stranaka i kampanja i to nam je bio uvjet za ulazak u Europsku uniju, jedan od uvjeta. I dakle, tu se donose nekakve odluke. I na referendumu se donose odluke, pa zato je bitno regulirati moć i utjecaj novca u referendumskim kampanjama. I evo, dakle, mi smo nekako uspjeli zagovarati, izlobirati da se krene bar u izmjene zakona, jer zakon možete lakše izmijeniti nego Ustav. Za Ustav vam treba dvotrećinsku većinu. I pojavio se taj nacrt zakona, on je bio na javnoj raspravi, trajalo 20 dana tu negdje. Dakle, mogao je svak komentirati taj nacrt prijedloga zakona i mi smo poslali svoje komentare. Ono što su naše bile glavne zamjerke za taj nacrt zakona o referendumu je uvođenje obaveze prikupljanja potpisa u uredima državne uprave. Dakle, to u Hrvatskoj mi nismo imali takva iskustva do sada.
referendum građanske inicijative pripada građanima i to se prikupljalo na trgovima. Naravno, bilo je tu problema da su se potpisi skupljali i na nekim mjestima gdje se nisu smjeli skupljati, ali to je nekakva ta fleksibilnost koja na neki način treba biti. I sada se dakle predlaže uvođenje prikupljanja potpisa u uredima državne uprave. To pokazuje da je u biti vladajuće jako strah građanskih inicijativa. A to nije dobro. Dakle, nije dobro da se uvode ovako restriktivne stvari građanima, gdje se zatvara vrata na neki način referenduma. I evo, uvodi se, tu sam stavio putem online sustava e-građanin, vi biste isto mogli dati svoj potpis. Međutim, to postoji problem da nemamo svi, ja recimo nemam profil taj, još nisam otvorio e-građanin, da to otvorite morate ići u jedan ured pa vam tamo daju nekakve papire i onda vi imate taj profil, tamo kao možete onda potpisati za referendum. A ovo uredi državne uprave, to vam znači da u svakoj općini ili gradu u Hrvatskoj ima taj nekakav ured. I naravno da on radi tipa, ne znam, do 16 sati. I sad zamislite kada će ići građani to potpisati. Vikendom vjerojatno neće raditi. Tako da je to u biti vrlo restriktivan prijedlog. I mi smo bili protiv toga. I gotovo cijela stručna javnost i šira javnost je bila protiv tog prijedloga. Ja mislim da će oni inzistirati na ovom i da će ovo ostati. I ako to ostane, to će značajno otežati prikupljanje potpisa i pokretanje inicijative za referendumskih inicijativa. To će obeshrabriti građane. Sad zamislite na lokalnom referendumu. Dakle, mi imamo i dalje, mi neka kažemo lokalni šerifi. Naravno, nisu svi gradonačelnici lokalni šerifi. Ali ako građani pokrenu nekakvu inicijativu koja nije po volji gradonačelnika, znači ja sad trebam ići praktički kod gradonačelnika da dam potpis. Dakle, već na taj način ja obilježavam da sam protiv gradonačelnika. I tu onda mogu kasnije imati problema. Dakle, s te nekakve zaštite moje tajnosti bi trebalo dakle, ne bi trebao biti ovakav način prikupljanja potpisa. Oni predlažu rok od 30 radnih dana kao produžuju rok. Mislim. Lokalni referendum predlažu kvorum izlaznosti 1/3 birača, dakle kao za opoziv slično, i da bi odluka vrijedila 2 godine. Dakle, to je sve u novom nacrtu. I oni predlažu isto reguliranje ovih medijskih pravila praćenja referenduma, gdje bi onda svaka strana, i ova za i protiv, imala pravo biti zastupljena u medijima. Ona bi se trebala registrirati kod Državnog izbornog povjerenstva. To je nekakvo poboljšanje. Određuju se rokovi postupanja Sabora, to su isto mali napreci, ali što će nam sve ovo ako imamo dakle ovo restriktivnu odredbu gdje morate prikupljati potpise samo u uredima državne uprave. Postavlja se pitanje i vjerodostojnosti, dakle ja kao inicijator referenduma, da li mogu vjerovati njima tamo, što će oni raditi s tim potpisima preko noći. Dakle, niz pitanja se otvara. I naravno potrebno je urediti transparentnost financiranja kampanje, ono što sam ranije govorio, ide paralelno se izrađuje zakon, dakle u zakon o financiranju stranaka, to jest političkih aktivnosti, će se uvesti i ove odredbe oko referendumskih kampanja, što je dobro, da bude transparentnije. Dakle, to su neke od glavnih stvari koje se predlažu ovim izmjenama. Ja mislim da će oni usvojiti ove izmjene, nažalost, s ovakvim stvarima. Mi ćemo biti protiv tog, dakle, dizat ćemo glas i pokušati bar to na neki način ublažiti. I evo, dakle, ne bi se htio puno dužiti, pa bi možda kasnije u raspravi da se posjetimo nekim stvarima koje vas zanimaju, da čujete kako je stanje. Dakle, ono što je važno, dakle, da se omogući lakša procedura za građanske inicijative, bilo na državnoj, bilo na lokalnoj razini, jer smo svjedoci biti te krize predstavničke demokracije. Dakle, stvara se taj jaz između građana i izabranih predstavnika. Mislim, mi kao građani više nismo svjesni, ne znamo biti znamo, dosta odluka se ne donosi u korist građana, nego u korist nekakvih drugih. I onda, dakle, jedan od instrumenata gdje se to može na neki način premostiti i ublažiti je referendum i evo i tu nam zatvaraju mogućnost. Dakle, vidite, zemlja u Europskoj uniji i to vam ništa ne znači po pitanju demokratskih standarda. Dakle, kad jednom uđete, onda vas više niko ne monitorira i ne gleda i onda političari rade što hoće. Hvala lijepa na pažnji. Evo, tu su moji kontakti, pa onda možete dalje. Благодарам.
Она што е интересно во Хрватска е што дебатата за кризата на представничката демократија е прилично актуелна, што кај нас таа дебата реално не постоеше, постоеше една слепа верба во одговорноста на елитите и во представничката демократија. Конечно, и јас бев еден од тие заговорници на представничката демократија и противници на непосредната демократија. Меѓутоа, баш моето искуство е поинако врзано со една книга која купив во Загреб, од издавачката куќа Љевак, францускиот филозоф Рансиер, Мржња демокрација, кој што ја оспорува представничката демократија и смета дека за да се избегне радикализмот треба да се афирмира непосредната демократија како начин за управување во современите демократски општества. Ако ја гледате презентацијата, кај нас веројатно легислативата е уште пообесхрабрувачка и во двата закона за референдум и оној во 1996 година кој го донесе сегашната опозиција и во 2005 година кој исто така го донесе сегашната опозиција, меѓутоа тогаш беа применети практично беше интегриран Охридскиот рамковен договор на ниво на законот за референдум. Но прашањето е, пред да идеме на втората презентација, прашањето е дали сме секогаш сигурни дека плебисцитот или референдумот нема да биде искористен од страна на противниците на демократијата за да ја укинат демократијата. Вие рековте дека темелните вредности на уставот не може да бидат менувани, меѓутоа со референдумот за бракот видовме дека со вешто за обиколување на, односно формулирање на прашањето може и да се навлезе во темелните вредности на уставот. Сега идеме со една презентација на Теодор Целаковски за една конкретна иницијатива во Хрватска. Не ги даваме нашите автопати, имено противењето на граѓаните во однос на давањето на убавите и на хубавите автопатишта во Хрватска под концесија. Повелете. Prvo osnovne neke informacije što je bio povod za prikupljanje potpisa. Dakle, naša vlada je, ne imajući to u nikakvom svom predizbornom planu, ovih stranaka koje su došle na vlast, odlučila negdje prije 1.5 dana javno zagovarati i dapače krenuti u proces koncesioniranja autocesta izborom savjetnika za taj proces i kroz taj proces savjetovanja sa jednim konzorcijem financijskih subjekata se došlo do toga da bi se autoceste dalo u koncesiju do 40 godina za iznos od 2,5 do 3 milijarde eura. Inače, sami dugovi autoceste su 4 milijarde eura. 4 milijarde eura trenutno. Dakle, mi tom koncesijom ne bi pokrili ni osnovne dugove samih autocesta. Inače, argumentacija je bila cijelo vrijeme takva da se htjelo javnosti pokazati kako je to neophodno da bi se smanjio javni dug države. To je jedna razina argumentacije bila, druga je da bi se smanjio javni dug upravo tih tvrtki koje su građene. Inače, to je jedna od rijetkih tako, recimo tako, uspješnih infrastrukturnih poduhvata države u zadnjih 24 godine. Međutim, on je na neki način, sjena je bačena na taj proces time što je tamo za vrijeme Sanaderove vladavine, dakle vladavine premijera koji je sada u zatvoru i osuđen po nekoliko osnova i procesuiran još uvijek za druge. Po drugim osnovima, recimo, osuđen je za ratno profiterstvo jer je za vrijeme rata i poraća zapravo korupcijom dao neke bitne resurse u strane ruke. Ali uglavnom, znači, mi imamo jednu, recimo to tako, situaciju najveće infrastrukture koja je napravljena i izgrađena u periodu Hrvatske države, dakle od 90. godine, i ta infrastruktura je sad nekako bilo se odlučilo da ju se da na gotovo bud zašto, znači za vrlo mali iznos.
I cijelo vrijeme je krenula, zapravo išla interpretacija da se radi ne o strateškom resursu, a autocesta je na taj način građena. To je nekakvih više od 1000 km autocesta koje se trenutno hoće dati u koncesiju. Znači, argument je bio upravo suprotan od onog zbog kojih su se gradile autoceste, a to je da je zapravo da se radi o sezonalnoj infrastrukturi, što je djelomice i točno, budući da privreda slabo stoji i da ljudi zbog cijene autocesti isto tako izbjegavaju već sada putovati tom autocestom, nego idu zapravo zaobilaznim, odnosno ovim cestama koje su i prije postojale. Zanimljivo je recimo da se u tom ukupnom procesu sad nadmetanja, prije neki dan su primljene zapravo ponude od igrača kao što su Goldman Sachs, kao što je Strabag i tako dalje. Dakle, veliki igrači koji zapravo, što je na neki način perverzija u slučaju Goldman Sachsa, koji su uzrokovali krizu u Americi sa svojim riskantnim ponašanjima na financijskim tržištima, a sada zapravo hoće ubrati plodove te krize, uzimajući ovakve resurse na takve periode kao što je 40 godina, što znači de facto da je to za ove generacije resurs koji je prepušten gotovo zauvijek. Dakle, ove generacije koje sad žive i mi smo izračunali, dakle, to je 10-ak vlada idućih neće moći raspolagati sa glavnim resursom koji je zapravo poluga i turističkog razvoja. Hrvatski GDP jako puno ovisi upravo o turizmu i bilo kakva recimo pomutnja oko cijena autocesta bi drastično moglo smanjiti vrijednost tog turističkog proizvoda od kojeg se živi. Dakle, hoće se nešto kratkoročno zapravo napraviti prije izbora. Nama izbori parlamentarni dolaze iduće godine u zimu i pokušava se zapravo u krvotok ugurati jedna velika količina novca, ne bi li se na neki način osiguralo različite oblike dotacija i tako dalje, od kojih dobar dio stanovništva živi. Dakle, vlast pokušava, ne uspjevši ništa u prethodne 3 godine napraviti oko bitnih nekih razvojnih trendova u Hrvatskoj, zapravo kao što je recimo da promijeni strukturu lokalne uprave, imamo jako rasitnjenu državu i tako dalje. Ništa se dakle nije napravilo na stvarnim reformama, a ovdje se pokušava eto tako na brzake osigurati nekakav prihod iz kojeg bi se onda pokazalo kao da je to zemlja u kojoj se isplati investirati i tako dalje. Međutim, ono što se pokazuje, i mi smo u kampanji našoj vrlo intenzivno išli pobijati tu argumentaciju da je to isplativo. Imali smo veliku zapravo javnu kampanju sa billboardima, sa radijskim reklamama u kojima smo jedan izračun koji se ticao zapravo bazične neke kalkulacije stavili na papir i na billboarde i u radijske reklame i zapravo smo išli poručiti na koji način u idućih 40 godina koja je to izmakla dobit. Jer vlada ima potrebu govoriti o tome koje mi kamate trebamo platiti u idućem periodu na račun te gradnje, jer su krediti bili podignuti za gradnju autocesta. I često su to bili nepovoljni krediti koji se recimo sada daju reprogramirati pošto je novac trenutno relativno jeftin na međunarodnim tržištima kapitala. Tako da u tom smislu je negdje naša oštrica išla u argumentaciji da pokažemo kolika je šteta i u financijskom smislu. A onda smo došli u jedan problem jer smo shvatili da to je 80 milijardi kuna, to je više od 10 milijardi eura čiste zarade u idućem periodu. I tu je zapravo se pokazalo
krajnje, to se pokazalo za vladu krajnje ubitačan tempo kampanje. Oni su se žalili cijelo vrijeme da eto imamo oštru kampanju, da su možda oni trebali zakupiti PR tvrtku, jer kao mi jesmo, što nije točno, mi smo sve radili homemade. Što se vidi iz našeg financijskog izvještaja. Naime, mi smo prva inicijativa koja je vrlo detaljno izvijestila o i prihodima i rashodima kampanje. Dakle, vrlo detaljno u svaku stavku. Mogu vam točno reći zapravo kolika je to veličina čak i relativno, znači, neprofesionalnog pogona koji smo uspostavili. Budući da smo imali dakle i radijsku kampanju i billboard kampanju i dosta materijala i preko 400 štandova po cijeloj Hrvatskoj, dakle ovih potpisnih mjesta. Mi smo tu negdje znači direktno potrošili sredstava preko 80.000 eura i još smo dobili u vrijednosti in-kind donacija. Recimo, platili bi billboarde 20% ili 10% od vrijednosti. Još vrijednost toga je bila gotovo 30.000 eura, 28.000 i nešto eura. I iskazali smo i zapravo broj volonterskih sati, broj volontera, aproksimativno do duše, s obzirom na čisto da se pokaže koji je to red veličina. Znači, negdje preko 2100 volontera je bilo uključeno i gotovo 20.000 volonterskih radnih sati je kroz tih 15 dana zapravo bilo angažirano. Dakle, mi smo cijelom tom kampanjom pokušali vladi izbiti taj ključni argument iz rukava da je to jako korisno što će oni sad napraviti, da je to uspjeh nekakav. I za vrijeme kampanje smo u tome uspjeli. Pokazuje se da, dakle, skupili smo 530.000 potpisa, što je pročišćena brojka. Mi smo uklonili nekakvih 20-30.000 potpisa koji su bili zbog ovog ili onog razloga nepotpuni. Neko zaboravio ovo ili je krivo napisao ili nečitko i tako dalje. Dakle, mi računamo da će oni još eventualno obično skinu oko 10%. Tako da smo mi debelo preko, što se broja tiče, preko 400.000 koliko je Ustavni sud sad protumačio da je potrebno. Dakle, što se broja tiče, mi ne možemo očito pasti na toj stvari. Međutim, vlada se još premišlja da li će naše pitanje staviti na Ustavni sud. Dakle, da li je pitanje dozvoljeno, budući da smo mi u pitanju tražili da se zabrani koncesioniranje autocesta kao strateškog resursa. Dakle, oni će vjerojatno ići u tom smislu kao na tržišne slobode i tako dalje. Međutim, mi imamo primjere da je recimo voda, koncesioniranje vode zakonom ne izvora, nego koncesioniranje ovih menadžmenta, dakle servisa, davanje servisa vode, da isto tako nije dozvoljeno. Tako da u tom smislu još nam predstoji posao do referenduma, zato jer očekujemo, budući da Ustavni sud funkcionira kao politička instanca u Hrvatskoj prije svega, ali ne u ovom smislu, najboljem smislu politička instanca, nego često i politikantska instanca. Tako da, evo, drago mi je da to mogu ovdje reći, u Hrvatskoj to zbog kampanje ne bi trebao reći u ovom sad periodu dok čekamo njihova očitovanja, ali mi namjeravamo, i ako Ustavni sud ne dozvoli referendum, ići na pritisak na vladu da odustane, bez obzira što se referendum ne dozvoljava, zato jer su građani protiv toga. A zašto su građani protiv toga? Dakle, osim ovih 530.000 potpisa, mi zapravo nismo, osim u većim gradovima, uspjeli uspostaviti infrastrukturu. Za to imaju kapaciteta, prije svega, kao što je Dragan rekao, crkva i eventualno HDZ.
Dakle, oni imaju u svakom selu imaju svoj odbor ili postoji crkva. I ako se a mi se nismo htjeli na tu infrastrukturu oslanjati, iako smo imali podršku dakle svih političkih opcija osim ovih na vlasti. I lijevo i desno, i nova politička opcija zelenih koja se pojavila, koja je sad zapravo druga, odnosno treća politička snaga u Hrvatskoj, i podršku tih desnih političkih opcija HDZ-a kao najveće stranke u Hrvatskoj i tako dalje. Znači, na neki način smo imali veliku podršku, ali smo htjeli ostati nevezana inicijativa, nevezana za stranačke igre i igrice, jer mi očekujemo da ovi kad dođu na vlast da će onda ići isto tako u tom smjeru. I sad zapravo ono što je bitno je da smo mi uspostavili jednu koaliciju od 7 organizacija civilnog društva i 7 sindikata, što je zapravo na toj razini i veličini svojevrsna društvena i politička inovacija i uspjeh. Naime, uspjeli smo dobiti 5 sindikalnih središnjica, dakle to su federacije sindikalne. Kod nas su svi sindikati, većina, odnosno gotovo svi sindikati imaju članstvo u tim središnjicama. I tu su bila 2 cestarska sindikata koji su baš vezani za autoceste. Tu je bilo 7 organizacija civilnog društva, od velikih organizacija kao što su GONG, Zelena akcija, do mrežnih organizacija, Mreža mladih Hrvatske, Klub Tura koja je kulturna mreža, do Centra za mirovne studije, do Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju, Pravo na grad, dakako. Dakle, to je jedan spektar, recimo tako, političkih pozicija i vrijednosnih opredjeljenja koja su vrlo raznolika, ali smo mi na neki način kao zajednički nazivnik borbu oko zajedničkih javnih dobara, pa onda ovdje u ovom slučaju oko infrastrukture autocesta našli kao zajednički element. Sad, različite organizacije su imale ovakav ili onakav interes. Često se prozivalo da sindikati, u samom početku kad se nije vidjela širina platforme, je bila tema da sindikati tu brane zapravo, osobito ovi cestarski, da oni tu brane svoje pozicije, svoje interesne pozicije, svojih zaposlenika i tako dalje. Međutim, i zbog toga je ovaj dizajn, ovakav dizajn kampanje sa udrugama i sindikatima zapravo je na neki način pokazio da se ne radi o nekakvom specifičnom partikularnom interesu, a naši argumenti su išli prema tome, prema dosadašnjim, dakle, jedna razina problema je transparentnost. Mi smo jedva uspjeli prije dobrih godinu dana utjerati vlast da objavi studiju na osnovu koje su odlučili da će to biti koncesija. Dakle, moglo se i na drugačiji način baviti pitanjem duga, ali oni su odlučili da to bude koncesija. Dakle, ta tema je bila potpuno kao svršen čin, ta tema i odluka nametnuti, i zbog toga je recimo GONG imao vrlo jasan interes da se uključi u tu stvar, jer je krajnje netransparentno cijela stvar bila postavljena. Ne. Dakle, tu je svako našo neki svoj, recimo to tako, i specifični interes unutar takvog procesa konfrontiranja, ali smo imali jedan zajednički interes koji se tiče zapravo zajedničkih i javnih dobara i na koji način se s njima upravlja. I iskristaliziralo se da želimo ići dalje u smjeru s jedne strane kritike tog partitokratskog upravljanja resursima i s druge strane kao odgovora na to privatizacija. Jer to partitokratsko kontroliranje javnih resursa dovodi do tih situacija kao što je bilo u Sanaderovoj vladavini, do masovnih krađa. Recimo ti tuneli novi su se bojali po 2-3 puta i to, dakle, sve skupa katastrofa. I to je dio argumenata za ovu vlast, da eto,
ne znamo upravljati s tim, napravili su se dugovi pa sad trebamo onda to prodati, odnosno dati u koncesiju. I zapravo smo mi tu pokušali onda pokazati šta koncesija zapravo znači. I fokusirali smo se osim na ovaj ključni element kolika je to izmakla dobit, koji smo onda, jer smo imali problem s tim iznosom koji je zapravo jako velik. I shvatili smo da da ljudi ne razlikuju šta je 80 milijuna od 80 milijardi. I jedno i drugo im je previše jer u džepu imaju 100 kuna ili od 10 eura ako imaju i da je to sve zajedno nekako da se ne da komunicirati. I onda smo na našim plakatima se fokusirali na to da preračunamo taj iznos u cijenu izgrađenih škola, vrtića, bolnica i tako dalje. Nije nam zapravo bila namjera ići u neku populističku kampanju gdje tu srce drapajući ljude motiviramo, jer neki su govorili pa dobro šta 2000, to je 2000 škola, 4000 vrtića recimo i ne znam 400 bolnica. A onda su rekli pa dobro, nama neki su govorili kao nama ne treba 4000 vrtića, ali zapravo ideja je bila ta da se prikaže, da se kvantificira u neke veličine koje su opipljive ljudima. I to je uspjelo i ljudi su vidjeli to kao dakle veliki opseg transakcije, propuštene zapravo dobiti, ali mi smo se jako puno angažirali i na argumentaciju koja je dakle nismo imali uvide u proces pregovarački, ali uobičajeno koncesije dovode do sljedećih rezultata. Dakle, redovito se povećava, to se pokazalo s koncesioniranjem vode u Berlinu, to se pokazalo na drugim primjerima autocesta gdje se, recimo u Americi je isti taj Goldman Sachs u nekoj američkoj državi, dakle oni su da bi platili koncesiju, uvjet je bio da se zabrani investiranje u paralelnu infrastrukturu, recimo i takve stvari. Dakle, ukoliko stanovništvo bude neprijateljski nastrojeno i bude prosvjedovalo, da oni mogu sami poduzimati mjere protiv stanovništva i tako dalje. Znači, potpuni kaos. Ok, to se ne može dogoditi u Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, ali ono što se redovito događa je to da koncesije uvijek rezultiraju povećanjem cijena usluge, da uvijek rezultiraju padom kvalitete usluge i da uvijek se smanji zapravo količina investiranja u infrastrukturu, samu tu infrastrukturu. I da se često upravo ta infrastruktura vraća u ciklusu kad ju treba ponovo obnoviti. S druge strane idu velika otpuštanja, čak i preko mjere koja bi bila primjerena za recimo da se smanji opseg, mi to zovemo kao ovi uhljebi, jer je velika hajka da je jako puno ljudi u ovih prethodnih 15 godina zaposleno u javnim tvrtkama, javnim servisima po ovim partijskim logikama. I onda smo jedan dakle, od argumenata je naš bio da sav taj novac što ljudi neće dobiti plaće, bili oni zaposleni opravdano ili klijentelistički i ne radili tamo ništa, sav taj novac koji oni troše u Hrvatskoj više se neće trošiti u Hrvatskoj jer će to biti dio profita koji izlazi van. Dakle, to je neka logika u kojoj smo mi pokušavali pokazati redovite štete iz takvih procesa. Jedna od šteta je recimo i ta, jer neće ni jedan takav investitor ulaziti u proces koji traje 40 godina, u obavezu koja traje 40 godina, a da se ne osigura, da ne gubi 40 godina. I često idu klauzule koje uvjetuju količinu prometa. I tako mi recimo imamo koncesiju na Istarskom Ipsilonu, dakle u Istri, za Francuze, za tu jednu tvrtku Bina Istra. Mi svake godine iz proračuna na račun penala, jer nije dostignut promet koji je ugovorom zagarantiran, isplaćujemo iz državnog proračuna
iznose, koji su milionski iznosi. Znači, to su stavke koje su na razini, recimo, 30 godina par milijardi eura. Ne? Znači, to nije šala. Druga opcija je da, recimo, vi dajete, ako taj koncesionar ima pad prometa, da ga vi kao država sufinancirate. Da vi dajete zapravo njemu kredit. To znači Hrvatska država će davati kredit, povoljan kredit, Goldman Sachsu, ne, koji dobiva po 0% tamo ili čak ima i penale ako ne plasira novac. Znači, to su te sve bizarnosti koje idu uz tu vrst kapitalizma u kojoj tržišta nema nigdje. Ne? To ne radi se o nikakvom tržištu, radi se o pogađanju i čak i da je sad postoji tržište, kao imaju 2-3 ponuditelja, kako je to tržište? To je jedanput tržište nad monopolskom infrastrukturom sada za idućih 40 godina. Idućih 40 godina nema tržišta jer nema nikakve konkurentske situacije da vi na drugi način osigurate kvalitetnu infrastrukturu. Nema duplih autocesta. Ne? Tako da, evo, naš daljnji smjer je zapravo da idemo možda ne sa svim akterima koji su sada uključeni u ovu koaliciju oko referenduma, ali definitivno s jednim brojem sindikata i udruga u proces stvaranja platforme za zajednička javna dobra, koji bi onda i po pitanju voda i po pitanju druge infrastrukture mogao zaustaviti taj proces, što se mi iskreno nadamo da ćemo uspjeti i u ovom slučaju. Evo toliko. И модераторот мораше да не напушти, па ќе преземам јас. Да ви се заблагодарам на двајцата за презентациите. Стварно беше добро да се слушна вашето искуство. Оно што ние во почетниот дел го презентиравме како идни барања за промена на законот кој ги регулира референдумите и граѓанските иницијативи, во голема мера има сличности што го збореше Драган во смисла во кој насоки ќе се менува законот во Хрватска, кампањите и медиумското регистрирање и слично. И во првиот дел како главен проблем кој беше истакнат од дискутантите кои веќе пробале да имаат некакви граѓански иницијативи, беше токму собирањето потписи кој е кај нас регулиран, знаете како што кај вас се предлага, така што не дозволувајте, али добро, тоа ќе се види како ќе тече. Оно што ми е фасцинантно во врска со вашата иницијатива е зрелоста која што се гледа дека постои на страната на граѓанскиот сектор. За мене звучи стварно изненадувачки дека сте направиле таква коалиција со синдикатите, дека сте воделе толку долга кампања и толку силно аргументирана, така што честитки за тоа. И дали имате во овој момент прашања до некој од говорниците? Професорката Најчевска, повелете. Благодарам. Јас и предпладне го поставив тоа прашање, би сакала и овде да го поставам и едно конкретно прашање во врска со оваа иницијатива. Ме разбирате? Да, добро. Значи, моето прашање беше дали може да се сврти обратно од другата страна проблемот на референдумот. Дали може да се присили државата да распишува референдуми за одредени прашања. Еве да речеме, конкретно кога станува збор за јавни добра, за давање на долгорочни концесии и слично, дали може да се побара во законот државата самата да мора да ги праша граѓаните. Вториот елемент кој што е конкретно поврзан со ова, дали во вашата разработка сте
го внесле елементот на безбедноста. Имено автопатите се поврзани и со безбедносните структури, затоа што при нарушување на безбедноста во државата и слично, тоа се местата преку кои што се врши достава на храна, на оружје, било да станува збор за вооружен конфликт или за несреќи, природни несреќи од поголеми размери. И сега, доколку концесионерот доведи до таква ситуација, одделни делови од автопатот да не бидат на соодветен начин инфраструктурно поддржани, дали тоа нема да ја загрози безбедноста на државата? To se rješava ugovorima između koncesionara i države, u kojima se najčešće u slučaju takvih obustava funkcioniranja autoputa plaćaju penali. Znači, vi možete imati rat, ali vi ćete ga morati platiti. Znači, vi možete imati ekstenzivno korištenje za sigurnosne svrhe autoputa, ali ćete vi onda to morati platiti. Znači, vi ne možete onda koristiti... Da, znači, sigurno država neće dozvoliti mogućnost da i takav neki financijski interes spriječi u korištenju, ali to će se sigurno naplatiti. To je ono što je... Mislim, oni predviđaju u različitim situacijama, ako autoput zbog bilo kog razloga, prirodne nepogode, ne znam čega, postoji sklonost da se regulacija u tim ugovorima predvidi u kojima im se onda nadoknađuje šteta za nedjelo, dok autoput nije funkcionirao. Tako da, mislim, oni se u svakom slučaju osiguravaju da nijedna okolnost koju možete zamisliti njima ne proizvede štetu. Dakle, povećavat će se cijene, mi im garantiramo, pa mislim, to je klasična priča, njima ide, to je taj kapitalizam u kom njima ide profit, a nama idu rizici i troškovi. Tako da to je, s tim da tu kao oni su predvidjeli i nakon par postotka povećanja prometa, onda u nekom trenutku počinjemo dijeliti kao dobit pola-pola, ali tek nakon nekog bitnog postotka. S druge strane, recimo tu zanimljivo da se planira graditi Jadransko-jonska autocesta, što znači da taj krak prema Splitu autoceste će postati izuzetno prometan. A sad je to nekakva kao zapravo situacija unutar Hrvatske samo. Ja. Tako da, a recimo mi nemamo prometnu studiju uopće kvalitetnu na osnovu koje se, i vlast nije uopće htjela reći koliki je taj, oni govore samo koliko mi kamata moramo platiti, ne kažu koliki su potencijalni prihodi u periodu od 40 godina. Mi imamo veliko zaduženje u idućih 4-5 godina, međutim reprogramom tog zaduženja i recimo obveznicima, ali to bi se sve dalo primjereno sanirati. Ne? Što je najbolje, većinu toga plaća, tog troška zaista plaćaju naši gosti i turisti, jer oni su jedan veliki dio tog prometa koji prolazi. Održivi taj model vraćanja otplate tih kredita je taj da se i od benzina uzimalo određeni mali postotak za tu svrhu. Dakle, to je bio model i onda su oni izvukli to plaćanje iz benzina i gomilaju velike dodatne dugove. Ne? I to je zapravo jedna onako manipulativna situacija gdje se model koji je predviđen za vraćanje dugova urušava da bi onda takva stvar funkcionirala. Inače, što se ovog prvog pitanja tiče, mi smo inicijalno smatrali da bi možda trebali ugurati u Ustav odredbe koje ograničavaju i traže referendum ukoliko se radi o bitnim velikim resursima, koncesioniranju i to sve. Međutim, to se pokazalo dosta teško za kvantificirati. Ne? Jer recimo davanje plaže u koncesiju vam je isto koncesija. I sad će trebati referendum na lokalnoj razini raditi da bi neko dobio plažu. To nije u tom smislu, onda imate te neke mehanizme u kojima se
javno dobro, skida oznaka javnog dobra nad nečime. U slučaju kad imate, ne znam, gradite novu cestu i onda pomičete cestu. Neće biti ovdje, nego će biti ovdje. I sad morate, ovo ćete pretvoriti u neku drugu namjenu i morate skinuti tu oznaku javnog dobra, odnosno kategorizaciju javnog dobra. To znači, to su neke tehničke radnje koje bi se nekim generičkim uvjetovanjem zapravo onemogućile, odnosno postalo bi nemoguće biti operativan. S druge strane, vlast se sada brani jer mi ne možemo imati referendum iz djelokruga rada vlade. Tako da smo mi predložili zakon koji zabranjuje, to je nadopuna zakona o cestama, koji zapravo predviđa članak u kom se zabranjuje koncesioniranje autocesta, a one autoceste koje su već pod koncesijom, da se one nakon isteka koncesija onda ne mogu više dalje koncesionirati. To se radi o izgrađenim, dakle to su koncesije na davanje usluga na autoceste, to nisu koncesije za izgradnju. Dakle, mi time ne zabranjujemo da neko sagradi jedan dio autoputa i onda ga ima u koncesiji određeni broj godina, nego smo išli na ovu užu varijantu u kojoj se zabranjuje da se izgrađene autoceste daju u koncesiju za usluge. Znači, vrlo precizno i vrlo ciljano smo to napravili. Sad, vlast smatra da, osim što je to možda protuustavno jer se zadire u tržišne slobode, a sad ćemo vidjeti na osnovu čega će to opravdati, ali oni tvrde i da im se onemogućava djelovanje u njihovom, zapravo iz njihovog djelokruga. I mislim da bi njihov odgovor ili uopće neki poopćivi odgovor načelan na ovu temu, u kojoj ste rekli da treba stalno pitati onda narod što misli o tome, da bi to kao argument bi bio da se na taj način onemogućava izvršna vlast da bude izvršna vlast, ako mora stalno za takve odluke pitati građane. Ne? Tako da... Evo, ako mogu dodati samo, kao što je Teo rekao, dakle, referendum se može raspisati samo o pitanjima iz djelokruga Hrvatskog sabora. I onda tu treba jako paziti kod sastavljanja pitanja. Mislim, kao što sami znate, kod referenduma je najvažnije kako ćete pitanje sastaviti, a u Hrvatskoj iz tog straha... Da, to pod pretpostavkom da za 15 dana, dan i noć, koordinirate volontere i molite građane da vam se potpišu. Dakle, kako sastaviti to pitanje, kako ne bi došlo da Ustavni sud kaže evo nakon 500.000 potpisa ipak ne možemo o ovom odlučivati na referendumu. I tu je zanimljivo, treba spomenuti, dakle, da je ova naša inicijativa predala zahtjev, tako reći, Ustavnom sudu, da se dok se ne riješi ovo pitanje, dok se ne vidi da li je pitanje u skladu s Ustavom ili nije, da se stavi neki način moratorij, obustave svi postupci koje vlada radi po pitanju koncesije. Još ću vam samo par zanimljivih detalja da vidite politički kontekst i način donošenja odluka u Hrvatskoj. Dakle, nama su mnogi saborski zastupnici iz SDP-a, dakle vladajuće koalicije, rekli da su protiv ovog vladinog projekta. Ali to su nam rekli ovako na kavama i po hodnicima saborskim. I da vidite, dakle, koliko je ta stranačka disciplina jaka u Hrvatskoj. Dakle, nitko od njih se ne smije pobuniti protiv volje šefa, to jest premijera, predsjednika stranke koji je tako odlučio. Dakle, vi imate projekt koji ide, ne znam, na 40 godina i taj luksuz donošenja odluke je uzeo premijer i možda još dvoje ljudi u zemlji, njegov ministar i neki savjetnik. Dakle, oni su procijenili da je ovo najbolje rješenje. Dakle, tu se radi, evo sad su bile te neobvezujuće ponude koje su isto obavijene velom tajne, samo znamo, procurile su informacije da se radi oko 2,5 milijarde eura. Je li tako te, dakle, sad zamislite potencijalni koruptivni rizik na toliki iznos. Dakle, nama nitko nije pokazao kako oni misle spriječiti potencijalnu korupciju u tom iznosu. Zamislite nek 1% ili 1 promil nekom kapne od cijelog tog iznosa, a već postoje priče da
sadašnji ministar ima malo većih ambicija, pa mu treba i novac za to i takve stvari. Da ne ulazimo u špekulaciju oko toga. Dakle, netransparentno je način donošenja odluke. Dakle, oni se nisu posavjetovali ni s kim, nisu razgovarali, nisu provodili javnu raspravu širom Hrvatske, da vidimo koje je najbolje rješenje, nego tako su preko noći prelomili cijelu ovu priču. Jedna bizarna stvar je, oprosti što te prekidam, je da je u tom savjetničkom timu za odluku što će, koji model monetizacije će se napraviti, dakle tog servisiranja duga, je bio u tom konzorciju savjetnika koji je trebao biti plaćen 10 milijuna eura, se nalaze akteri koji inače u nekim idućim situacijama su na ovoj drugoj strani gdje se nadmeću za... A jedan od tih aktera je austrijska tvrtka koja je javna tvrtka. Dakle, koja je javna državna tvrtka koja sad savjetuje Hrvatsku državu kako da privatizira, odnosno koncesionira svoje autoceste, jer je kao, eto, to neodrživ model za nas. Kad sam govorio o korupciji, dakle, to su poznati modeli. Ja ću vas platiti za savjetnika milijune kuna, vi ćete dobiti taj novac, ali ćete naravno dio vratiti nekome, ili stranci, ili ćete to odraditi na ovaj način. Dakle, u zemlji u kojoj postoji, dakle, nekakvo znanje, nismo mi velika zemlja, ali postoje neki stručnjaci koji mogu pomoći, postoje institucije. Mi plaćamo ne samo po ovom pitanju, nego i po pitanju nekih drugih stvari, konzultantske, to je savjetničke usluge u ogromnim iznosima. I često se ti dokumenti proglašavaju tajnom i, dakle, tu ima dosta, ovo je pitanje i dobrog upravljanja, dakle, good governance, transparentnosti, načina donošenja odluka i to pokazuje u biti kako se raspolaže na neki način javnim resursima, to jest ne raspolaže, kako se misli sve privatizirati i onda kad vidi da se građani pobune, onda vas optužuju da ste protiv stranih investicija. Dakle, sad su oni zaspinali da je ovo kao odvlači strane investitore, a što vlada nije spremna se boriti protiv korupcije, dakle što vi na lokalnoj razini, primjerice, ako želite ulagati, nekako imate neku zdravu investiciju i onda vam ovi prave probleme jer traže dio za sebe, to nije problem. A onda kad se udruge, sindikati, cijela javnost digne noge i kažu ljudi to nije dobro, idemo raspravljati o tome, vidjeti koji su, mi smo nudili rješenja za ovaj problem, ne, onda vas samo obilježe i vi ste protiv vlade i protiv interesa države. Jer će kao onda ćemo otplaćivati kamate nekakve, tako straše ljude. I naravno tu je sad problem i dijela medija koji su jednostavno stali na stranu vlade po tom pitanju. Еве, јас чисто да си расчистам, пошто не сум сигурна дали добро ве разбрав. Ако знаеме дека може да се поведе референдум за прашања од надлежност на собранието, како вие го подведовте вашето прашање за да се обезбедите и осигурате дека не е под надлежност, нели, најдиректно на владата, туку... Tako da smo predložili izmjene zakona. To je u nadležnosti parlamenta. Ne? Znači nismo bili protiv odluke, se bavili odlukom vlade da ide u koncesioniranje, nego smo na razini parlamenta predložili, odnosno na referendum stavljamo pitanje koje u sebi sadrži zakonsku promjenu. Ovdje se radi, kao što ste vidjeli, dakle, o ogromnom iznosu. Ovo je posao stoljeća, dakle, posao vijeka i tu je zanimljiva situacija s Ustavnim sudom, Teo je spomenuo. U Hrvatskoj dogodine ističe mandat 6 ili 7 sudaca Ustavnog suda. To je dakle isto dobar posao na 8 godina. Mogu biti reizabrani i naravno bira ih 2/3 većina u Saboru. Dakle, treba dosta debela većina i sada postoje špekulacije, dakle, tu da se kalkulira kako će Ustavni sud to objasniti i u čiji će korist ići. Моето прашање е до Драган, Миша Поповиќ од Институт за демократија. Споменавте за вашите предлози за измена на законот за референдум, па како дојдовте до бројката од 5%? Дали е тоа некоја компаративна бројка
за иницирање на референдум и колку ви е и дали таа иста бројка се однесува и на локална разина иницирање на референдум? Hvala. Dakle, mi smo uzeli 5% i za državnu i lokalnu razinu. 5% na državnoj razini, to je dakle oko 200.000 potpisa, nam se činilo, dakle to je pola od sadašnjeg stanja, nam se činilo kao nekakva realna brojka koja će ohrabriti građanske inicijative, koja nije opet toliko blaga, a dakle neka uravnotežena brojka koja će omogućiti građanske inicijative, ali isto tako neće, da tako kažem, možda ugroziti i ovo što se govori, dakle rad izabrane vlasti, dakle nesmetan rad. Ali je bitno da građani imaju tu mogućnost da slobodno, lakše pokreću građanske inicijative, referendumske, kako bi bili na neki način korektiv predstavničke vlasti. Što se tiče lokalne razine, mi smo predlagali 5%, dakle to je značajno manje nego sad. Jer smatramo dakle da u biti referendum kao institut je čak možda važniji na lokalnoj razini, jer to su lokalni problemi koji se tiču svakodnevnog praktički života lokalne zajednice i tu je onda trebalo još olabaviti pokretanje tih stvari. Kao što ste vidjeli, oni su malo spustili za lokalni referendum, ali boje se građana. Dakle, to je nevjerojatno. Ja se bojim ako zatvore ovu priliku putem referenduma da građani izraze svoje nezadovoljstvo, dakle to je isto način izražavanja nezadovoljstva, da će imati gore stvari, imaće ulicu, imaće prosvjede, pa neka. Tako da, ali evo dogodine imamo izbore, ja ne znam ko će doći na vlast, to će ostati ovi ili će doći Karamarko i novi, stari HDZ, možda još gori nego prijašnji. Tako da ćemo vidjeti, ali dakle ono što je važno, i tu je spomenuto, važno je da su sindikati i udruge kroz ovu koaliciju postali, ja bih rekao, vrlo važan akter na političkoj sceni i da će se jednostavno, da će bilo koja vlast kad bude donosila neke odluke itekako zapitati kako će reagirati udruge i sindikati. Još samo, ja ne znam kakva je situacija u Makedoniji sa civilnim društvom i suradnjom, ali ja sad govorim o civilnom društvu, ne o sindikatima, dakle udrugama u Hrvatskoj. Mi smo imali dobru vježbu, da tako kažem, kroz ulazak u Europsku uniju, gdje smo okupili nekoliko udruga kroz platformu 112 i mi smo onda pratili pregovarački proces Hrvatske, dakle napredak Hrvatske u ulazak u Europsku uniju, da li ispunjavamo sva ta mjerila. I dakle to je bila jedna ad hoc koalicija koja se oformila tek tako i mi smo još dodali dodatne zahtjeve. Dakle, tražili smo i više od onog nego što traži Europska unija. I to je na neki način stvorilo dobar temelj za sve buduće suradnje i otvaranje prema drugim akterima, to jest sindikatima u Hrvatskoj. Некако и од одговорот произлезе и мене малку ме мачи. Зашто се плашиме од референдумот? Значи, некако во нашите глави останува впечатокот дека референдум треба да се распише и да се води само за некои многу големи прашања, за некои многу важни прашања. Референдумот е една многу нормална алатка која што може да се употребува секојдневно. Значи, може да се направи таква процедура која што ќе биде толку едноставна и толку шематизирана, во која што граѓаните едноставно на многу лесен начин ќе кажат што мислат за одредена работа, па дури и за плажи. Мислам, зашто да не се распише, па и за поместување на патот, затоа што тоа воопшто не е само техничко прашање, дали патот ќе оди од оваа страна или од онаа страна, тоа е прашање на имоти, тоа е прашање на заштита на животната средина, тоа е прашање на удобност и слично. Многу е важно каде ќе биде поставена автобуска
постојка. Дали ќе биде поставена пред училиште, дали ќе биде поставена спроти училиште и слично. Ме свеќате, значи некако ние цело време кога зборуваме за референдум, зборуваме само за устав, уставни промени, еве концесии од големи размери. Зошто да не биде тоа нешто многу приземно? Ako mogu samo kratko tu dodati, ukoliko imate građane koji su uključeni u procese donošenja odluka, primjerice ako imate neki grad ili općinu koji intenzivno komunicira s udrugama, sa zainteresiranom javnošću, koji traži od njih odgovore, uključuje i proces odlučivanja i na neki način pronalazi dogovore, rješenja, možda čak neće biti potrebno ići na referendum o koncesiji za plažu, nego će se dogovoriti, to jest vlast neće jednostrano donositi odluke, nego će pokušati na neki način zadovoljiti sve strane. To je vrlo često vrlo teško ide, ali bitno je uključiti građane u donošenje odluka. Naša vlada, ako sad idemo na nacionalnu razinu, ne želi ni s kim komunicirati. I onda ima, dakle, referendume kao vrlo normalnu pojavu, i je normalna pojava. Ono što je dobro kod referenduma je još što vi otvarate raspravu o pojedinom pitanju. Ok, možda će biti odluka za, protiv, ne znam, ali u tom vremenu ćemo mi raspravljati, dakle, to je postavljeno na dnevni red. I to je isto važno da smo, dakle, mi uspjeli postaviti ovo pitanje na dnevni red, zajedno s građanima, naravno. I da se građani osjećaju važnima, ne samo kad idete na izbore, pa taj dan glasate i sad doviđenja do sljedeće 4 godine. I upravo u tom, dakle, je na neki način i bildanje političke kulture građana kad nema izbora. Pa, meni se čini da tu, ali ne ulazeći u ova neka kao načelna pitanja o reprezentativnoj i neposrednoj demokraciji, da mi se čini da negdje treba biti razgraničenje oko toga s čim se stalno bavimo, a s čim smo, jer zapravo razmišljajući recimo i ovim plenumima, pobunama recimo na Filozofskom faksu kod nas, okupacijama, pa u Bosni, pa čini mi se da često neposredna demokracija u našem kontekstu funkcionira kao delegitimacijski instrument za posrednu demokraciju, što mislim da je dobro jer u nekoj mjeri zbog toga što zaista ovi formati koje imamo su puka ljuštura i reprezentativne demokracije. Međutim, čini mi se na neki način da to da moramo svi cijelo vrijeme odlučivati zapravo govori o jednom, po meni, fundamentalnom problemu, a to je da očito ne želimo ili ne možemo, jasno je zašto u ovim sredinama, ali govorim principijelno, zašto ne bi mogli imati povjerenje u one koje smo izabrali. Znači, kako bih rekao, ja mislim da to je znači na principijelnoj razini po meni ono otvoreno pitanje. Zašto bi se bavili stalno svim temama ako smo odlučili izabrati neke, jer pazite, na svim tim plenumima oni su na koncu propali. Zbog toga jer se ne da non stop biti u kolektivnom formatu. Zato jer ljudi po dinamikama po kojima jesu, žive neke druge živote i onda trebate imati ono atenski tip robovlasništva da neki budu cijelo vrijeme slobodni, da su nagori i raspravljaju o svemu, a zapravo onda dobivate neku strukturiranje tih koji su kontinuirani sudionici tog procesa, koji onda to mogu oni koji ne rade raditi cijelo vrijeme. Jer ako nemamo granicu gdje postoji povjerenje prema odlučivanju onih koje smo izabrali. Tako da, iako mislim da nama generalno treba više sudjelovanja i mislim da čak format nije toliko problem. Ja mislim da i reprezentativna demokracija bolje funkcionira tamo gdje postoji socijalni kapital među ljudima, gdje ljudi sudjeluju u zajednici, gdje su aktivni oko svojih pitanja. Na neki način tada imate izabrane predstavnike koji su skloni koji su skloni zapravo osluškivanju, koji su skloni konzultacijama, nekoj deliberaciji, koja nije nužno uvijek odlučivanje, nego je neki proces razgovora. Jer mi se čini da ovdje postoji opasnost da se stvar svede na
to da se stalno o nečem odlučuje, a da ono pravi referendum treba uključivati neku informiranu raspravu o temama. To nije anketa. Jer ako mi svedemo referendume na ankete, onda nismo ništa napravili. Zato jer dominantna mišljenja ljudi su najčešće povezane sa pranjem mozga koje se provodi od medija. Tako da ćete imati onda odluke na referendumu koje su zapravo koje su često populističke. Tako da tu po meni ima niz pitanja koja se tu otvaraju, koje su i principijelne i neke tehničke naravi. Jer recimo na tehničkoj razini, ako vi ne predvidite što rade u nekim zemljama, ne predvidite 3 put godišnje te referendumske situacije, pa to se ne isplati onda. Vrijednost toga što se radi je manja od toga da vi upogonite cijeli sustav da svi mogu glasati. Jer to isto košta nešto. Znači vi morate imati, onda to se da tehnički riješiti tako da imaš 3 ili 4 put godišnje gdje se skupe sve te referendumske inicijative ili prijedlozi vlasti da se o tome odlučuje. Onda imate listu ovako 20-30 nekakvih stvari i onda po svakoj od tih stvari se vi očitujete. Ne? Ali nisam siguran da ovoga očitovanje bez kvalitetne rasprave i deliberacije u smislu sudjelovanja građana u političkom životu i po tim temama ćemo dobiti ikakvu bolju situaciju. Ja mislim da ćemo dobiti bolju inicijalno, jer će ljudi više sudjelovati kroz donošenje odluka. Ali nisam siguran da kvaliteta odluka da će se pomaknuti ako se mi kao zajednice i kao društvo ne pomaknemo u informiranije bavljenje sa stvarima, u razumijevanje različitosti, u zapravo bavljenje nekakvom sami sobom na neki kvalitetniji način. Ne? Добро, да ви се заблагодарам за оно што го споделивте со нас. Би реферирала чисто на некој што можда како и прашања до нас беа поставени. Она, како се каже, група 21 или што и да беше. Мислам, вашите колеги дојдоа тука и ги пренесоа искуствата за тоа кои беа вашите барања во процесот на преговарање. И ние навистина се надевавме дека многу побрзо ќе можеме да ги примениме тие искуства, ама никако да дојде тој момент на преговори со Европската унија. Нашите искуства од граѓанскиот сектор повеќе се насочени, значи коалицирање по одредени прашања, меѓутоа како да остануваат на ниво на платформи, на ниво на разговори, споделување искуства, меѓутоа многу помалку во смисла на барања. Она што беше почетна идеја кога денес го почнавме разговорот беше се помалиот успех во консултативни процеси, кои секако треба да бидат првичниот чекор кога сакаме да обезбедиме учество во носење политики. Меѓутоа сакавме да го отвориме прашањето кој ова за нас е возможен облик за учество во граѓанските политики. Уште на самиот почеток професорката Најчевска ни укажа на некој начин на тоа дека малиот успех е во консултативните процеси е можеби резултат на недоволната демократска атмосфера, меѓутоа дека најверојатно и облиците на директно одлучување се уште помалку веројатни во услови на непостоење демократска атмосфера. Ви благодарам уште еднаш за она што го споделивте со нас. Ви благодарам на сите што останавте и во вториот дел од дебатава и покрај долгата пауза, така што ви благодарам. Да, имам некоја оваква скромна закуска коктейл, така што останете.